Tako to rade u bihaćkom muftijstvu. O pronevjeri ozbiljnih novčanih iznosa u Bihaću, koliko nam je poznato, Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić nije progovorio ni slova. Ali zato je uvaženi Reis prije nekoliko dana osjetio potrebu da se pozabavi pisanjem sarajevskog oslobođenja, na taj način dokazujući da ga od pljačke novca namijenjenog za izgradnju džamija mnogo više zanima cenzura medija. I nije to prvi put da Reis prokliže u cenzorski mrak. A dok Reis Cerić dijeli lekcije i vrijeđa novinare i neistomišljenike, studenti Fakulteta islamskih nauka su na više adresa uputili pismo u kojem otvoreno i bez ikakvih ograda žestoko kritikuju politiku aktuelnog višegodišnjeg Reisul Uleme. Pismo studenata je stiglo i u našu redakciju, pa ga objavljujemo u cijelosti. Šta studenti zamjeraju Reisu? U ime Allaha milostivog samilosnog, proglas muslimanima Bosne i Hercegovine, preispitati odluku o izgradnji Reisove rezidencije na Kovačima. Braćo i sestre, vijest da je na Kovačima u Sarajevu svečano položen kamen temeljaca za buduću rezidenciju Reisul Uleme doktora Mustafe Cerića, čija će izgradnja koštati 10 miliona maraka i koju će BiH bogataši graditi svojim donacijama, u džematima je primljena s nevjericom i šokom. U ovim teškim vremenima nije se primjereno sirotinji ismijavati i rasipnošću izazivati, a upravo to čini naš Reis Cerić, koji bi po suosjećanju trebao biti prvi ispred siromašnih muslimana, a ne prvi ispred safa bogataša. Naš uvaženi Reis izgleda ne čuje svoj džemat, do njega ne dolaze glasovi da se ljudi ibrete i ne mogu da povjeruju da Reisu obraz dopušta da u ovako teška vremena na Kovačima gradi dvore. Naš Reis mora imati samilosti i vidjeti tešku situaciju u kojoj se Bosna nalazi. Morao bi osjećati da nam nikad teže nije bilo, da smo gladni, željni posla i pravde, zabrinuti teškom situacijom u kojoj se muslimani nalaze. Mora mu se reći nekad dobro pogleda s kim to gradi svoju rezidenciju, koji su to privrednici koje je okupio oko sebe i da preispita dobro kako su se obogatili. Braćo muslimani, tražimo da Reis zaustavi gradnju dvora na Kovačima i ulaganje 10 miliona maraka u ovako teškim vremenima. Da preispita svoje nakane dok borci gladuju jer nemaju posla, dok penzioneri kopaju po kontejnerima, dok povratnici nemaju struju i vodu, dok djeca šehida nemaju za školovanje. Da taj novac dadne za pomoć merhametu i porodicama šehida. Da prestane sa rasipništvom koje ga veliča, a sve nas postiđuje i crveni i pred uzvišenim Allahom i pred ljudima. Da prestane da šuruje sa nevjernicima koji mu se dodvoravaju i koriste islamsku zajednicu za svoj položaj, a koji svoje poslove rade sa našim dušmanima i krvnicima, kao da smo moralno mali i kao da nas lahko mogu kupiti. Da prestane bacati ljagu na muslimane i da svoje dvore ne gradi sa nevjernikom Fahrudinom Radončićem, koji je iz Crne Gore u Sarajevo došao s kesom, a sada gospodari neboderima, hotelima i rezidencijama po Sarajevu, koji svađa muslimane po nalogu Beograda i na svježe rane Bosne i Sarajeva, dovodi kapital krvnika Slobodana Miloševića i kupuje našu sirotinju krvavim parama. Da li naš Reis pita one koji mu dadoše pare kako ste ih stekli? Kako ste u Bosni siromašnoj uspjeli steći ovoliko bogatstvo? Zašto ste sa Miroslavom Miškovićem, Miloševićevim ratnim ministrom i Šešeljevim saveznikom u zgradi Avaza napravili zajedničku firmu? Sramota, Avaz je napravljen od para koje su mu dali SDA i Alija Izetbegović, od para koje je muslimanski narod dobio za pomoć u ratu. Za koga on radi? Za UDBU, KOS, za KGB, od koga je dobio zadatak da nas posvađa i pljačka, da nam poslije krvi i djece uzima i pamet i budućnost. Da se preispita zašto islamska zajednica uzima haram novac od bogataša koji su u vrijeme dok smo mi ratovali i gladovali sticali ogromna bogatstva. Braćo i sestre, zato pozivamo sve imame, muftije, sabornike islamske zajednice da podignu svoj glas i pročitaju ovaj proglas na hudbama širom Bosne i Hercegovine. Rahmetli Alija Izetbegović ovo nikad ne bi dozvolio, ne trebamo ni mi. Neka se postide svi koji su ovo uradili i neka promijene svoje odluke. Nemojte šutjeti, dignite glavu, dignite svoj glas da sačuvamo ponos muslimanskog naroda. Historija će nas upamtiti. Esselamu alejkum, studenti Fakulteta islamskih nauka. Pismo je upućeno na 200 adresa u islamskoj zajednici BiH. Tako pišu studenti. Nema sumnje da ćemo nakon objavljivanja ovog pisma biti optuženi za širenje antiislamske histerije, za islamofobe, za neprijatelje bosanskih muslimana, za četnike, ustaše
i šeitanske pristaše, a moguće da nam Rejs Cerić preporuči i Freudova djela i doktrine. Ipak, teško je vjerovati da će nešto se promijeniti nakon pisma studenata Fakulteta islamskih nauka, budući da Rejs Sul Ulema nerado prihvata mišljenje drugačije od svog. Stoga ćemo podsjetiti kako Rejs Cerić odgovara svojim kritičarima i šta zapravo misli o BH intelektualcima, među koje sigurno spadaju i studenti Fakulteta islamskih nauka. 60 minuta od 1. septembra ove godine. Šta je to s nama? Pa ne možemo nikako da to napravimo sklad između naše intelektualne energije i ovog našeg običnog naroda koji govorio mu šta ne govorio, on zna svoj put i nikoga na tom putu ne može pomesti. A ponekad se dogodi upravo oni što su nam obrazovani, vrlo brzo i nekako smuntaju, pa nešto počnu drugačije da nešto kao, nešto mi trebali da mijenjamo, pa nešto, ne znam, da se prilagođavamo. Ma kome ba da se mi prilagođavamo? Nek se oni nama prilagođavaju. Dosta je bilo našeg prilagođavanja. Sad je vrijeme da se oni nama prilagode. Ovom mudrom izjavom, barem za sada, zaključujemo priču o Rejsu Ulemi Mustafi Efendiji Ceriću.